Ba nzolo o Kristo Yesu. Ndedi nzolo na musango babe dongola su odinala tetemuna na mudi musangi. Amen. O nyola jowe su labonbwa wenge di mala o langa. O kalata Mateo bipasibao bilonde bilalo. Miemba botia samba na tena dum. Nde na dilangemo e celebiso di longe mwenge o kalatasu na tingam te undolo na monge no na mwende bwe na mudibwa kanomba na nali petende dialam kalatasu nya kwang nya sunya Baptiste na tingam te ondolo na tingam te ondolo wengi sandititi dindu belam diko lo to bongo nasibi tomu dinde muto bane bebe na tete emome ne ajaipenya nasi mamai meyem diyelemba towe ni mutate damloba to yidi bene ni nasi ben mutaka tete yasidimi somo asibibulu iyo simanongo motete ayandutum bewu ripenya pe enya oboso owone monye se enibwe eya nita ni yulame dipi talam dilo dinge yam nyende na wo nete namusunge edi nasi matakatum. Amen. Mateo bepasibelalo miemba samba na tena dum utinitila bena ndeni ponda enna jita la farisai na sadukai bapoi odubise na moa kwalane babonna abana bape nja nule binyo na lunye malinga mama ye milae wana sonde bipuma bimapule onyola jatele losi keka kwala na binyomo menena Abraham nde esangwasu na malango ya biona loba ena abusise Abraham bana oman madali ewondo ma nengebe omianga ma miele bwele na bwele so bosi mayebe puma babwam bo makebe bo pimba be oweya. Amen. Bona tete na bona yeye. Yene pasakala ti ma leende biso kwadi yena Yohane mudubisedi atano akwala obile lao la matumba na maye o nyola jombwe na jatele eno obile mama tumba
asisimene na kwaliso na sadukai pe be omulon farisai pe be omulon nde omulon odimene moto amembano na be owana mbale odijanda nde mo yowane mudubi sedi a timbino o kwalisane babo na seto sopo kapo nde biete na ba manya malinga ma Yehova miila be etom owana be puma be mapule onyola jatele lina linde dongo o mudidi titi lambo di menene na miso ye keitenge ndi lina lete di mabola so be puma ba ebeye dao monde akwalisano ba nan be na bata bapo na banonge janga mento mo asongele na ina awele ukwala na inde mladi mu Abraham ebanja loba apudite ina abusise Abraham bana to oma madali mina bino ujene botiana ni ponda monya sute ina ene na bwe na ibeida su ya bana baluba etiti lambo di matesebe na dumsabe na batu babi na mabukate mudi musangi mwe mwenya mudi musangi mwe itom ojukia ibanja esibe jukia lao yabe la penya to so yabe omudidi titnadi welebe dima yabe bisobe se oyobu unyani kapende di menenno nde kasunya Kriste nesikime di nde oyabe lasu omudi lena di titina di wele ube yetena di seme di ojomboe na jatele bona tete na bona yeye yene dinge nde ama kokono na te apo odimene o kwalisane babina bama bupemo na papa loba ena awele tutele bana nika nyongwa ne so biso sontane na betemedi to bobe titibe na bima bolena di be Kristen o sumote jemi ala wonja di bodino onji bamle mama su tonga na ebola mdim sangi na jende dongola sango amakwala mona ewondo emanengebe omianga mamiele tonja nusima ye bipuma babuam amakebe apimbabe owea bona tete na bona yeye esibe ekwada loko nde ebende biso bunyate mudio na diwele ojene na kengenge ndi na nongo bidomse di betenge bupisane di mene la sonta ne di benno la eala loba kana wedino langu ya biso bunba wenge na seto mamena mamene nende mama bule biso na diwele be umlomwao di be epenye na di londi sebe teme di babu o mamena masimene ne dinge mama liele mangana mwambi mama liele enumba otete na babina ba sibi anyandolo nenge yene yala umlema mongo nenge yene yala umlema mongo nani kanyongwa ne wa ummene butilo bandolo tete abene noa na aboli Kristo kajabea na osibepe obeboa nde otimbe wunja onyola edubad nala nubele owa Kristo Yesu musungedasu. Amen. Etengen tetena na bole wa masoma onyola yene yala ubosu ba pende na yole no bwa mbusu
dena londo miosuma bese bena benonge dongo mwimba na mba na disos me wana ate sonola kisebiso ndena jakwane owa na usuele biso bome ala sula mbenjwa su awanu masingemka londi se ka yalango olongela bana bongo binjai o dinala Yesu Kristu na disiwele pe bola bisomo mene ompepele to omulema bitembidi na bidangwe di bena betiti kaponda jongise likusano owa wande belubala mikusa na bana banyue ndedango itinga mepoko poko umoyami mikusa makwa na bana banyue bakwa ande na baba ni mponda ese ati sun ubole babolonge tonga na mudimongo msangi uwo msepe motasunya tete nadi wele ujana ne bisomo men nadi bende bokwe di bongo bambale na dube tete na ndolo nye na ubenen no mabimba mongo isibendi mene odi nan pesipse na mango waina nukwadina yende myenge mundene onyola nyabu bimo to mobu kate numabole momene o Kristo Yesu telewinda mo ate son wongwa ne penadi wele ubene batatedi bena bamabole yende owa bamene pe owa o yala bute bamene owa o ebola bute bamene owa o londola bute edube esese jasamena ngum patikende bebongo odinala tete muna na mdi msangi. Amen.